Dobar dan, dobri ljudi. Evo, osvrnio bi se danas malo na događaje oko doktora Krešimira Pavelića. Znate tko je to? Znači, bio je to bivši dekan Medicinskog fakulteta u Puli, koji je u svom komentaru rekao šta misli o bockanju protiv ovog nevidljivog neprijatelja, što se naravno nije svidjelo ovim drugima, ali lako za to. Ja sad imam ispred sebe jedan članak iz Indeks HR-a koji je potpisan sa Indeks vijesti, naravno. Jel ta guba od novinara, da je tako nazovem, nema muda da se potpiše imenom i prezimenom. Znači, to je jedan najobičniji, najniži napad na jednog doktora, cijenjenog znanstvenika na tom području. Najniže razine. Znači, to je napad najniže razine. To je jedan plaćenički napad koji je vjerovatno sa više razine dobio direktivu, mislim taj novinar. Jer to su osobe koje će za 500 kuna prodati rođenu mater. Poznajem par takvih, tako da znam o čemu pričam. I sad jedna takva guba, da je nazovem, znate šta je guba? Guba je bolest, iskorijenjena je, hvala Bogu. Bilo je nekad davno, bili su gubavci ovih, sjetite se 10 Božjih zapovjedi i tako. I takva jedna guba, znači napada na jednog profesora, ozbiljnog čovjeka, k tome je stručnjaka, i iznosi tu neke poluistine i neistine, da tako kažem. Ali sad se ja pitam, u redu, plaćenički članak, naručen, napad, naravno da vlasti ne odgovara kad neko govori istinu. Sad se ja pitam, gdje mi živimo, u kakvom društvu živimo, o čemu mi pričamo, o demokraciji. Pričamo kako smo živjeli 30-50 godina u mraku i sad smo jedanput procvjetali, živimo u demokraciji. Ma to su priče za malu djecu. Mi živimo u najcrnjem fašizmu. U cenzuri mi živimo u vremenu u kojem jedan doktor ne može reći svoje mišljenje. I to po meni istinito. Nego svi moraju misliti onako kako je netko veliki i moćan rekao da moramo misliti, da se moramo ponašati. E sad ja tim svima koji tako rade i kažem ovo. Gledao sam, dok sam još bio mlad, prijenos pada Ceausescua u Rumunjskom. Gledao sam na televiziji, bio sam u Njemačkoj tada. E ja tim svima koji sad to i tako vode i najcrnji fašizam propagiraju, želim im da ih gledamo na televiziji i da im se to dešava. Prepoznat će se oni koji su to. Jer oni ne rade za mene, za ovaj narod, za ovu državu. Oni su plaćenici najniže vrste. I ne zaslužuju ništa bolju sudbinu od tog istog Ceausescua u Rumunjskoj prije nekih, ne znam ni sam, 25-30 godina. Tako. A što se tiče profesora, on je smijenjen ili je dao ostavku. Nebitno sad. Uživa sad veliki trenutno ugled među tim antivakserskim lobijem, kako nas zove ta guba od novinara. Pa ima i pravo. Doktor uživa ugled i zaslužio je da uživa ugled, jer je napokon rekao nešto što mi svi vidimo. Mene jedna druga stvar muči, da imam puno prijatelja
koji još uvijek nisu otvorili oči. Mlađih ljudi, pametnih, načitanih, sa fakultetima. Znate zašto nisu otvorili oči? Jer se boje. Strah. Strah je ta pokretačka snaga kojom ti vladajući drže te pod kontrolom. Jer ako nemaš straha, ne mogu te držati pod kontrolom. A oni imaju strah. Znate zašto imaju strah? Imaju strah da ne bi izgubili svoje pozicije, da ne bi izgubili svoj posao, da ne bi izgubili svoje lijepo auto, da ne bi izgubili svoju finu plaćicu negdje u nekom državnom uredu, u nekoj službi državnoj. I naravno da imaju strah. Ali imat će i još više strah kroz koji godinu, 2, 3. Ako i dožive, naravno. Ko zna šta se može desiti. Evo vidimo da se dešavaju razne nepogode vremenske, time dolazim na drugu temu. Na nevreme koje je bilo prije 2 dana u južnoj Njemačkoj i jednim dijelom Švicarskoj i Francuskoj. Znači taj trougao između Bazela, Strasburga i Stuttgarta. Znači živio sam jedno vrijeme sam tamo. Kad sam vidio scene te tuče i te poplave i te snage tog nevremena, pa mogu reći da nisam vidio to tako nešto u životu. Znači, ja imam dosta godina. I sad se opet vraćam na temu od prije par dana. Čisto sumnjam da je to neki vremenski fenomen ili ovo. Više sam mišljenja da je to manipulacija malo vremena. I mislim da će se takvih stvari sve više i više događati. Naravno, možda je i priroda, da se tako izrazim, poludila uslijed svih štetnih djelovanja ispušnih plinova. I sad dolazimo do teme o CO2 i hoće li biti sad pandemija CO2, jer ova ide svome kraju, iako su najavili 4. val, 5. val. Mi smo se malo smijali u početku kad je bio 1., 2., 3. val, sad je 4., bit će 5. Ali vjerujte, nije to bitno koji će biti val, bitno je sve više ljudi bocnuti, pelcovati i sad su najavili još da će djecu u školama, ja im ovdje poručujem, moju djecu nećete pelcovati. Samo što sam ja vjerovatno u manjini i to je ono žalosno. Vjerovatno sam u manjini i vjerovatno smo mi svi u manjini. Jer tim ljudima ja ne vjerujem jednu jedinu riječ. Nikad im nisam vjerovao, ja ih nisam ni izabrao, niti bi ikad izabrao, ni te što su na vlasti, ni ove u opoziciji. Jer to su sve prodane duše i izdajnici. I to je moje mišljenje i stojim čvrsto iza toga. To su prodane duše i izdajnici. To su sad bile ozbiljne teme. Sad ćemo završiti to sa najvažnijom sporednom stvari na svijetu. Najvažnijom sporednom stvari na svijetu se smatra nogomet. Imali smo u 2-3 dana zadnja 8. finala. I što se desilo? Desilo se to da 3-4 najveća favorita pakiraju svoje stvari i idu kući. 1. Portugal, 2. Francuska, 3. Njemačka, pa i mi smo bili tu, mislim, vice prvaci smo svijeta i mi idemo kući. Znači, došla su neka nova vremena, svi igraju nogomet. Jedna Švicarska je to najbolje pokazala protiv Francuske, za koju sam ja mislio da imam najbolji kadar i najširi i da nakon 3-1 da je utakmica gotova, ali Švicarci stvarno kompliment za borbenost, za pametnu igru, odigrali su vrhunski i nagrađeni su prolaskom u četvrtfinale. Evo ja im želim, već sad im želim da prođu i u polufinale.
Zaslužili su, igrali su borbeno, maksimalno, nisu odustajali, svaka čast. Njemci nikad lošiji, znači katastrofa osim 2 igrača mlađa koji mogu nešto, ostali to je ispod svakog kriterija. Znači stvarno ispod svakog kriterija i Njemačka će se morati ozbiljno zamisliti o svojoj budućnosti jer od osvajanja svjetskog prvenstva u Brazilu apsolutno ništa. Ništa. Znači po meni i dalje je glavni favorit za titulu ostaje pobjednik iz meča Italije i Belgije. Mislim da su to dvije najjače ekipe, s tim da Belgija ima peh da su i 2 igrača ozlijeđena. Vidjet ćemo, hoće biti spremni. Ako budu spremni, to je 50-50 i mislim da će pobjednik iz tog susreta igrati u finalu. Može čak i osvojiti. Eto toliko, dragi moji ljudi. Bio je to kratak osvrt na zadnja 2-3 dana. Želim vam ugodan dan. Hvala i doviđenja.